Timbag nga bigat mo, Dok. Nilita ka angot! Ah. Ay, didak ka di malasin, Dok. Sino ka kadiaya? Siyak na din, nagpa-opera ka da kayo idi last year, Dok. Ano ti problema? Umay ko kung madamagan no, mabalin kong dagdigos. Jakman kahit di dyan naramid mo na, saram tali daw. Isaram tali daw, takasarita ka. Do kasi nga may naksukunin, anak ka pagpabainan, isang wala di barkada, maawatam. Maawatam ko man, adag ijay, kahit ko nag-relax, jak kaya tikas nga pagpabainan na. Kapanandan? Isumiti ko na, dito yung latag sa atin. Kuy ka, ito yun. Mama, kaano pa isipod na nga paboritong ti kaldereta? Hindi dak dito Ilocos. Naimas kami, di ba? O, yawidan ka to. Isot pulutan mi. Hoy! Abay pinalubusan kan? Apa, hindi mo kaya? Man, kunwan to dito. Sige. Mama, tulungan nak man dito eh. Di assignment ni Gunggong. Hindi dito. Isurat na kano ti favorite nga celebrity na. Kahit ni Arnold Schwarzenegger kano favorite na. Ang empty problema, di naman amot spelling na. Arnold, lahat na isurat na. Letter Z, awanin. Arnold! Arnold, club yun at ang amin na. Sumuti ko na. Mama, ano naman, dito in order mo. Water heater. Pagpapudot ti danom tatanalam ti panawon. Masapol ka di data? Una. Bit lang karon. Papanan? Inaggumatang ti, pagpapudot mo, tibagik ah. Pagpapudot ti bagi nga. Jim, masapol ko na. Mama, mas matlati kaldereta di kalman? One. Iyawidan ka manin. Hoy! Is-stylan ah. No. Karamanak ti kaldereta, dirabin ka ba? Mapan. Hello pare, negative pare, jak makaumay. Ginataan nga agurong? Agurong? Basit detoy. Nakmalagi dakil nga pagikam. Bakit? Ada problema? Lakay, agasawa ta. No nyaman di problema, problema kun. Isu nga ibagang problema ta. Anya problema ta? Nakapugtit ta bakit? Anak ka ng Problema deta ah. Laba ito. Hello Melinda. Hala. Di ba napayag niya pagbagam kanya kon nga intag date, intag buhet concert, ag kape. Wan, atay mabantan? Into na rabi ko man, available ka. Di ba tawang kwarta mo kunam? Awa mo ti mabayadan ni Jai, libre. Kung ka pedakas dyan? Adda, mang tanto labas si ti Abuloy. Dapat last night na, tapos di mo nakababain Mama, ada solusyon di problema tan. Amom na timula nga bain-bain. Ban. Iminumak ti sa kutsara nga tubog na ta effective ka nga pagpatangken. Talaga? Kita man eh, charan! Ni! Wan nga agpaiso! Nagtangka ni gama man! Ni, Nagkulpi mo! baka shoot side effect na. Pagkulpi no may gama. Hello Mare. Hello pare! Damag ko kat nagsina kay kan pare. Wan pare! Oh, apay man Mare. Natiglok, nagano ti babae na. Kunak tumot kami king kamare. Syaklatan. Promise, hanak tag patiklo. anak ka ng